Fáilte grang so gnne inniu tá Virginia ag orclathe FCA T Flippity. Lesson Flippity is féidir linn cod roirí a dhéanú is féidir linn amsí an botúna dhéanú nó is féidir na daltaí arc ar na foclaí ar fad agus abertí a crothú bunaithe ar an stuff atámuid ag fólam faoi. So in terms seo támuid ag fólam faoi an chopal san aimsir caite agus san aimsir leithreach. So in déagla dinarbí agus se a rálamsa ar dús beire Cé a dhéanamid ina dhé ba, cé a dhéanamid a céile? Sevu. Cé faoi is an dhéanamid sevu le is? Ní dhéanam, ok. So tá na cánaí seo, glóirte seo, gol a bheith ag golden clé seo agus bheith má chuid chuir galanta ón an seo ar an scala. Tá sé sin gol a bheith ag scríban rud síos. Sola scríban session síos támuid gol a bheith ag amsún an botún na céile má tá botún ar bí an, ok? Cé daine le tú fecail cé tá gol a bheith gol ar dús. Céile ar ré leat a stór. Maiú, specialta. Ar dói. Iontaach, Iontaach, seasaí ar stór. So, céile, aberlumsa, ok? Agus cé muid sucr, tá muid fés a bug, has an bhn Cameron sin ach cé muid fé da sucr agus an caiisfeid muid, my door. Cé dúir sin céile? Ba feganna éba lachlanna. Well, tá sin mé ceart. Mún ceart agan? No. Mún ceart agan? Mún seo ceart? No. A mún ceart eci? Siad an gur ba feganna Cé céan fá gur ba feganna stór? Mar tá sibh, caithfí sibh in éba. Ina dhé ba ar dóid. Óna miste dat sin scríb síiste? Specialta. Cé duine eile bil ba stíle bhdul gach duine? Mai siad. Cé duine eile na graine, ar réad ach graine, specialta mai. Can you go? Agus cánaí bí session gach an bhfuil siad Johnny man cúgur bé ruí mar sin. Go siar, dúil bh stíl ar dubh, mai hé. So, go dé seo graine a ré leat. Is dia an chugiaú. Is dia an chugiaú, go dé scríb go dé chuirtas an origin sin is yeah, okay. Abertas lumsa. Actually, Owen, Abertas lumsa. An bhfuil ceart ag graine an seo? Contract ag Ten cart daci and the AS. She's on the AS, isn't she? Neil Chevian. So tá Chevian seo an gurmud Chevy in the AS. So I'm trying. Ní churn. So grania, níl me se go rá le go dé Go. Agus she rud an ela a jog go latsa Janu an seo. Heglet an focal ba a usage a rééis Januacht. Like tú fecha. Mar níl dia a lista sogin an seo well? Níl, so go dé tro go Janu stór. Okay, seaí. Mai hig. Ba dhé an thugaí ódin ar dóid. Dom rud go an focal dia an sin, focal an esta usage, okay? Ach ní ro an focal dia an sin. Ba dhé an thugaí ódin. Anis tá chudí thuair sugam sa óin gáil gach rud a tá deanta ag na cánaí gáte seo a leo amach, agus tá sé gáil an rial a bhéniu agus tásúil agam gur chuan an rial. Mai glóir. Maithú, mó tasú cartia? Maithú, specialta. Okay, Owen, a macosard lay and stuff for the scrífa ag na cánaí seo. Ba feganna iad na lachlanna. Carme Chevu ar feganna mar tá ba chun tosaíar. Ar dói. Ba dhé an thugaí ódin. Ar dói. Ba bhain an gra freya. Specialta stór. Bill of us all word